possibilities. Ya brada busuma yomi neda otodo oye de basan na oye busum so dikan nti sanda busum da pede bien brada otodo bien yen na tasebo ade nyame na dawo manda so wa ne pede na do we sesi ama otodo oye de basan we sesi de ne fefe wa hihye da to nti busia akada hia ye bokọ ya ka peke oye hene diwom nine dai hedu na akara ha buta no mo na aka pick usane yankopan de wahyehyɛ no bibia pepe wahyehyɛ guo enti sanda so odonko na wode na kyɛn no wa meyen dado wa meyen wuda mpa number yen na yeye nungwa mbedidibia na yedan onu nkuto usano ni gwanhwefu panyin no yim nungwan na nungwan su yenyim ntebusia anepei general bosumde onya bandama no kire kwanu wal kwana tintin dama nte yabafa ne dajama general bosum na nkotin je mo kita fo okita ba 60 days na tabusuma ebie ana okita ba 40 days ebusia 31 days na 31 days nda ya 10 na be 13th 31 days 10 upside down we down the left ala 13th it's in that day basa busum ne da otodo de basa sana busum no otodo de basa ebusia nkomo ho center focus ya bakan say din komo nansa na mamamfa ndase so nkomo fama ejuboku a waye wona pe wona adom deyina no waka hu sesido da oboboa ma center focus abo akoni ma na pe bia ete aseda so nko ena yade madam ejuboku a waye ho pe ne wona adom na na pe bia wada ho odenen wode bata he echi it's a bush yankwanja oye Desel gift shop yankwanja no kra Desel gift shop yankwanja usana ho denen na kase ofi Desel damara so na yankwanja oye king of the universe the king kong wa bede materials no so awodен yankwanja no kra nti eda awodен na kase yedeba mo a king of the universe yankwanja damara so na yeda awodен na kase so no so yedema oye NPA National Petroleum Authority also use gas ebusa use gas ne fie wonya kona usana gas de oya affordable baby abefe bia ebenye bi enti edwumaku be ni basa madase ina ne pay wa ma hoden no ayekase na ende se nyamina na dawoma odinya ba center focus ye obi mo ebushemo yimfida nda ya benada nti oya free na ejanuma afradom wona da nti inda ye bezi nkomo ahwe afredwuma no orokwadan orokwenyim ana orisenechi na si ye kwenyim abekwane ya fado ebushia inda nkomo ho ye bezi da nkomo na ansana badu abakosemu wo oye oman Ghana mu no Ghana wa abakosem bi wo ho a busumi ya ye womi jeno abusum da ma ne dam oye da otodude baasa no nsemi pi wom Ghana wa abakosem bi wo osande seyerka oye oman Ghana abakosem sesiare ye wo Fourth Republic medase Fourth Republic no che First Republic abasene ko
Second Republic abasenko, Third Republic abasenko, na ewo Fourth Republic. Na ende bosum ne daw to day basen. Enda abokosem bi wo man Ghana ne abokosemum. Nkomo wo oye aman Ghana abokosem wo oye Second Republic. 13th January Assembly wo oye Ghana 13th January Assembly na da osi anye de wo man Ghana abokosem no na ya to aba ye je president a obohwe ni djuma wedi na president ntegoro oye no ntete na soja ban soja fiya wokeka won woye no ibirim wo wa aban num nalan katasese no proya agye no twem ebusia dembre yenna aya Ibrahim Tora Burkina waja bodo Burkina Faso waja bodo demna oman Ghana yekrom wo oye 13th January 1972 enti mamu puta abokosam kakrama na mofa nto yim de soja ban ku na woye no woye wudu tu abana wato aba wodaman yes woye wudu tu abana wato abaman enti onamdo ma wonen hyehyɛ wonada wugye de peti ayi de wa mama ni ma yedin yes omanu ma yedin bibia no botenten chede bibia ni wa e fanal fole nti opanyina oginan ana soje yi panyin pa ogye da ho sedam no otida ye bokwa agye yaman mbegina do munuanom wambla 1 2 pa da menuanom keka wonu bom soje yi panyin oginan da member no one Lieutenant Colonel oya Ignatius Kutu Achampo onu no gina do da debi abano sini no nyempo mbo no maden ombo mana wo ombo adeshima no ombo nkwafo no enti oginan na okaye da obutum waye nanka no so se yeme wadum anaku yeme wadum etum capture oye Ghana Broadcasting Corporation ewie usa na ho na publication ko onse na media houses na do so nti zakaka na ha obi alenti ekaka na obi alenti gide press conference na fafra aboa no bari no press conference akwa GTV a catch of Walama, Inya, do was some to bra, Ubiati, the whole nation. Nti Lieutenant Colonel Ignatius Kutu Achampo, Obanumal cry call GTV, Kakasai, Canon Semina Pefe. Nana Pemi play a crochet, Nensam Kubi or Kain, Wabra, Ulutama Negu. Nabi you said there. So to the man, no one na ban no kute champo kutu igwi. Ebusia wona na ban no kute champan. Okwe na okutu igwi. Na da membre no na yenyim de Ghana na yenyi oye beye fa no president. Nti na ye oye prime minister. Nti na prime minister oye Kofi Buzia Prime Minister Kofi Buzia ono na otegwa do de omampanyin ohwoman ni na onu numun na oye Lieutenant Colonel Ignatius Kutu Achampo no hunda ho abano sidin onyamboa adehye no hunye sunkote nti butu abano egu na ede shisha fofraba nti 1972 meche 13th January nti afia yewomi endede ya aka mfibia abaseno ko wo man Ghana
abokosem abra wutu aban wodugui na anepei ma yamba no man kwhwe oye colonel lieutenant Ignatius Kofi Essuman nsamo kakan wo broadcast de kire da ampa we to aban na egu ebusha me kwhwe mbla but mo yi fida nda ya brada ye bedi afardom won komo ye nhwe mbla na ye ba ya chero. The government is a military government which will rule with advice from certain eminent civilians in the country. I would like to emphasize immediately that this coup was not initiated by the armed forces merely to satisfy our selfish ends. As I said in my earlier broadcasts, the takeover was occasioned principally by the hypocrisy of the Buzia regime, coupled with the inefficient management by that regime of our economy. The malpractices which existed before the 1966 coup are still with us, and there was no prospect of seeing an end of them. Matters got steadily worse, especially in the economic field, and it became obvious that the Buzia government had no clue as to how to arrest the position. Yes. In simple terms, we are almost like a nation at war without an external enemy. The National Redemption Council has therefore decided to place the economy of Ghana on a war footing. We are soldiers. We know one way of dealing with crisis situations, and that is action. I want to assure the nation that we shall spare no effort, and no sacrifice will be too great for us in this gigantic task of winning a great economic war. It's a mushafu papa na samayen onya wo a sabi utafete wo kutia nyimpa na nyimpa wono ho oye economic war dem roba ya Ghana no mumba won ho boto hon ebusia ti the man semi danon by 2024 before 2025 na ka sande dan kofi bu wan de the member na be no sidin da man ye na sa kana kuta champion no je the member no do no oyoku a nche ku mra na so inde ye wo kebimam kebi nti Fourth Republic na ya bibiri no ina onye ada oda yesa ye fiyechi na ye mesoja fo kwa na o meye ku no won cheda obeye president wa bra o man Ghana ni mumba ya ja tumi da yezi kebimam kebi ze be yedwuma na se ze kebimam kebi be yedwuma da na kokobeti da power ono na obekira ampa so manu ma yedina ya mesoja abanamba emu ma head kokobeti ya the bus sandama ahena head kokobeti ya the bus sandama ndebusia mamo yo hu the 2024 elections result obenu yihun ma ihuni usana sada member no 1972 na yenyu ho a abokwasam kai mpefe osama kana lieutenant oya Kofi Essuman Ignatius na nsemo okai no no economic ashes nti economic war onye kwa sabu ye yakua hu debi
Oda me yeti hemem bibia e wo Ghana ha bibia adibia yi wa Ghana ya mebo ni wiase bi yi Ghana ha ne bi ya de bia nkokor ana pa no pa ko beebi no ne bi wo hobato nyim de da ma de na wode ye yes ebo ko beebi no ne bi wo ho but nyim na da ma de ni da me wo fa na ne na wode ye da ma de nti se beto me mpanyifo ba obosha ma na se o ma no beya tena kabande insha ya no kane ya so ebe eti baraka ka ebe sunu bo beya tena mo de nyimpa no o tete se ka bo ba no didida no ya kwa na ebe nti na da mo de buku no obe nti bushia abokosam kra owo oman Ghana yen menyimara se we frida na na payment cow we free so nyima na payment that to wenyim bomod na shase ye hwehwem ne bu na mpa se oman oduba bi na so bada no mu no riyetena oniti ina adani ibi oya oman pension zamani mahama for kweja constitution review no mo mpayifo what bad suggestion that so baya nche presidential terms no in fe bidin wo abenda what abo mo fa ko 5 years a min kofi mu kutia 5 years yes 5 years da na be 2 terms and 5 years 9 so 5 years and ba na ya say ato aba mo another 5 years da na no mu kutia dem 5 years yes osande about 5 years na be meka omanu be yedina yentum nka oyo fi yesu me soja yibere buta ba na gupia asema atuga na ni na osene we redem fa na ni ya he na ya aka yedin sa sekate asde ye ma soja ba na mba bibio na mo yedi kokobeti da power na ne ba sesa aban na ri ndamana ya no de yetra wa 5 years masa kofu bu na 4 years ya kwa danu 4 years ya danu 4 years ya po nkofu wi president na du na adan kwa kofa do na brodo pensioners won sika no do sa kobom ukakenya abuwe mabinum wada dasis wada eduda o de wunye sika ko to edu na o de boy won po na o fa ma wi enti you can imagine that the member no ko 5 years a ntaba sem sigana e bi say we maintain our 4 years embe no su na say ntwe wa ye boto abe ya sound Jebusha demu abokosema order oman Ghana 13th January no oyo Ghana na yimbi sampa yes Ghana na yimbi sampa na mayanka no kwanfa me yan hu bibia anwa osukwa bibia anwa osukwa there's a reason inteno anepei yebi abokosem num na ma manka na manka for more there nda ye benada ye beja fafo won komo na semisa kwa na ebie na ye bi se ejanum enanom afadom na onyi asaya abana abosi wode wonfa nhwe afarfo wona brabo afarfo woni ndwuma afarfo woni yeye afarfo won kanko ibi se da ma asaye ne de asaye no ho dori ye dan also no one way 16 13 another 50 bra we shasi Ghana ye shasi betrem da we shasi Ghana shasi be Gold Coast abrodo what the couple the same thing no the couple ya mana
wɔso ha na wɔde obubodo no abo bi kakra afafo sɛ wonyo kuma na wakɔdɔ de wɔwa ada kakra na anye the same thing deda wona it is sabit of fetch afro dwuma no fufuru be mo obeye ana fufuru be mo yeye ebushon koma yebedin but for 4 nights no to koma yebedin for 4 nights no to me yi me de hwe yifi ana pe wasu butuma afene yedi de mo nkomo no ana afro dwuma na sabit of fetch na nan waye bisinda no yeye men sesa obeye anori yeye osan na nde akobi no kroda wa yense sa ma nde shepa kasinya wokọ wapanam dama petrol ya Chinese fu ebugu Ghana mpa no we yan ahon na won fada me yaman na odu kopo wote nka ne diela ahen yusi ya na wa kongo ne ma kongo ne ma nde wodi ficha na ebudu Ghana ha nta de nge ba petrol na ahen ye bi o chira na ye bi onye ya for dwuma ne ye ne dan ebisha anada yenye oye fayu kwaja owo edna oye nana akwenu yes ye nana akwenu ko bon ko bi sende ya sha afefofo ase afi obase ne kra no obie pa na woye ya hum susu de ankoye nti wo hwe mu ko na afi obukoye da mo hon na be pa so na hum hia o da ba no babo hon na anya langasa afarfa na yakwapo so yenu su ne yana ba no ye be ndan ya asesa na yakwa hinanyim ebishade mu komo twitwi nya akodo yakwahwe oye fayu kwaja oye nana kwenu nkomo twitwan ne kwatwitwi wedena yehwe bi na embasisi a Fredman no atete kakra yin wo ma na ofa nde ye na mo hu na nam so da bia jama yami na wa boni wiade na wa boni na megu punim sa fie ne mo de yin no nyenya ne mo de yin nyenya ona na ye bo hu mpa de ya me ba ya adoma bia nam baba ma yen bi na eje tutwe ye ko yen bi so ja hwe ma fam o school afi so ye patro no so no oba me ye chema fodom no mo je kopu za ya sha fufufrasi na ya sha fufufrasi na ye hwe na ya mpanyimfo so ye mote o patro je mmom ahamu gwo no do so nte ya won fa kakra yi won fa nkan yan ho patro no oba ya sha fufufrasi na ye hwe won kwan de me no nkan no waje kakra ba kan yan ho ana won fa nkan yan won na ye hwe mpanyimfo no kwan o ye mpanyimfo na wode patro na ye hawa o ma na waje kakra ba kan ye patro no de patro no oba sabana ya sha fufufrasi ma ye hwe me ni mpanyimfo no kan ma na esi nimpa de ya do so sampa na titi epono yidu ma we bla epono umbe anada nsunu mbu first ninki nsunu bu a wala kwa ma anaso awo no obapuni ma agi light ko na education ma anamla la omba light no on light no pa obogwa no akọ nsunu mbu yana nsunu ma ayetum nso ma ihu anam no ntadam so na ma won so no ayi bi kan na ma wa wonu busume baasa mawo wonu busume baasa mawo wonu busume kol mawo wonu busume kol osenda busume nkokonkoku do abien ona o ya afi na saka na mawo wonu busume baasa ana mawo busume baasa abia ment na afi ona ono mawo na okaji na oje kan de ho August busume ko September busume ko October nse wa be bia kokon busume wa be bia ko busume wabebi akubusom ebi abaka na wabebi akubusom ebi ana busom ba se be oboa se be ko begim twum so nka fan dictionary na ihu nda mamerka no abaka na nukotro do na mamerka tudu ma odo nsunu mgbe nti ekopima ihu na no nti ihu na no onno ma yegi light no yegi koma yegi keshema ya me ya adoma kakraba ho a yutumi yato na yin yebi na yegi bobɔ hwe ye mbo school yegi bisu yegi wefie mfi be ba se bi o abase no ko na no epono wotu punum na megi de aban fufuru be no why oye nsisa wom ma hawa mfi be ba sa wa basir ko na yete no afi an ye mfesi dam ho no ntame chim modem
sabe o tafeche mpanyimfo na wobu manala wo nti ye ni su ana ya de sua de ye koto anim na wote yi sufra aya ntumi yan shambra mfa nka mpanyimfo ni mo ya je ha koto wo do de mo ma primo mo ntum wotuma ye bre ana won ndam ma hen ana won ye nsakiri bi wom o na ye ko mpanyimfo a won tu wote ya asem afie pono ntum ni po wo ye nsesa wom ma o ma enso yi anwoto o afoto a Majema ejanum afrafa nde ehina ye kan maso mko meka bi de say ya wodunu ibinu wodundurban woji kopum dynamite carbal DDT ndurban woji kopun ma o manam no so yini tia do olba enda na say ama bi no kopum ka fa na man be ya ade chie kwala ena nam no wa yi we fipunim o se na ma me ya fo ba ma manko school ma mususu apokon na mi ti no olba anam ni tumi e fon nka kakra e be da pen on ko ne ko yin nka kakra yin nka kakra yin no na mi ndurban na ye ja fam ye puduma no nti o manam no yin tira ma sande enipu mo ma ye bia ade che kwala 9 akwa enye na mi bi na eduma na kawa na olibechi nyo nti afoto mi ma munuanam afadom no o ma yin na ye fa kure ye fa adweno kure ni ensesa na ndurubwa na eji kopum no ehina yensesa ma nam na oba ehina yen kakaka na edidi dada oyesin edidi proku ma futu kakra majima munu anom afafo ni ade seda majima aban ana no nkofo hwe premise de de premise no oba na mmom odo woje kakra woje kan no ho odo woje kakra kan ho na fi so ihia adbod motors ana mboa netis ona yesra bande afi omombodnala oya adbod moto na net no omombod o mi bimbla na ufumu so afrafo yanfi abane de so oba won ton de ma nkwankro woton no otso do man nti na yesra aban omombod no ma efi na mbo no ombla no otso do man me ntuma afrafo yin bi na yefi ndi yidma nsra ye gisra aban na awon hwe petrol de ni ebusia asaman ena nana kwenu wakan apofahina owo edna intachere besinda no yeda waye wa faldama wodi indu dynamite wodi kwapo besinda yekesi yeda waye wa farfa wodi dynamite wodi indu gbana light won kaka wodi kwapo abadintira ebushafo abadintira bocha matofu no owo TV no do no botuma afre fra yedu botun yedi da mon komo no osande se yetrewa mo kire nkan na o meye na ayen o had meye na ayen ebe aha mesi eboy me ko to na ayen ye ko ye bia onye hwe mawo na baba mawo na adu no baba yakwa besiba abai masa iti ye se da anabibi papa bi wa ye no wa fradwuma no ma obe ya no rin yeye ejenma farfo fiti bra wo sha ase na kwanu kasa o se fiti ni mo fu mo sua apoye wo kwanam no wunya nan kakra che da nyeda ko ti na wo ko fo ne bom wo de ba nyeda ko ti na wo kwa ro kiyanam na wo de ba wo ye nan kakra itinde dam na itina wo o show hu na wo da ada wo ado kopon ne hu faso nyo bien wan kuti na pe wiye wan kuti na peska anaye yo be ye anaye yo nye emhia fra me do botu na yedi da mon komo no mi be hwe mfi ejanum enanem afrafo anepe ho komo no yeridi ye bisa de anna ishishe papa bi ho ye wa fredum no ma obe ya no onye obioti na ode yetew na ye ho sabita fete sa puno da hon ibija na mpako no hwede da eba ebi yinam mum no iche na kawa nchapokoro bede biso wala ho da sa puno da hon ibija na akwaki na mum no wi achi na kawa
wo mu bi wie bia etwe ne kawa ntafardam mo yinsom da nche de membri wa ye hyehyɛ a wokwa ubi nyanam bodo se pono da honi biza na mpoko no hwedo na akweki nam wi a o meyi nam oha okay oha mu bu mebien wo de fa mo so mo de fa je mecho da mo a nche ban hyehyɛ papa taba this time ye kesi nche homa ye hyehyɛ sonkokra odoko na so na me de epono do na abe oye tasebo ade nyaminala na homa bɔ na ado ya oda dum ne mba de yeji didim keke yenji ne didim keke no sumpo abe aseminede masira fere manfa bo modern sanfre sanfre ebi awodin botoma yedi da mon komo no na mo twan woko na yedi da mon komo no sanfre mamo sme ba sentem ya na yadan yan ho abaye ba de obaka te obaka nsa no ya ba bem enda brede de obaka te obaka nsa no ya ba bem nti mo sme ba sentem ebusu from de obotum na yedi da mon komo no usande what's a frankwa jimdi ye afrankwa ye boda yes afrankwa ye boda na se frankwa ye boda na se forboko na se wa kayen da magban wa punuma ye den ye didi se frankwa ye boda na se forko no kayen da on samfata wa punuma ye didi ebusafu ye den ye didi mosme ba sentem akasime bien obara frara edubotum ya ebeti da mon kobo no osanda fayu kwaja oya na nakwenu nsama okani na no oya za odedi pefe abaru ya na fam di belo de bobo de enan ma fafo won boto won nti premixi mo to baani fayu kwaja na nakwenu asi 2025 na obasinu kwen one shot premix da one shot premix da nasu enam na buzinzin premix na one shot ma barade premix be no won kon ka fanam na wonya bi won se odomra na ga na funya bi ndi no so no buzinzin da ma hello but like I continue want to make sure but what the government really risk about and just tell us I can now so that but and so then fishing tries with my I say you that is so that a damage in fact a card in the very right not you need to look for the in China and the car working or somewhat that could be in P. This also a good be a child okay. I know a car be in a jada near Pomo. But fishing clothes were all large like a sanka. Go to Java, out there, and Chadwa, we people. Look to me, the pattern will pattern. I have a lot to do. You do I will be coming. You will be the pattern. The fishing was so good to the river. Which one like a Joe, open your better was it. Your better was so powerful. Joe, yet was so power fra afra a seminar na cano, and cano is was as the walk up here. The Madonna Martin, Cabard in him, light is who in the
all this way, but we are just Emma, school among Sabi. What's this? What's it? You, I don't know. And the family are upon what is getting tea. Whether I come to be your gunner. The father was seeing you to then I know very easy. Hello? Yeah, Papa, let's talk about Joe. Medawase. Usafo, what should be to my friend? Freda, Mumfo, na yam kobo, na yam shade. Say, Saturday, you wife from 2026. You wish I could name you could name yet, no them and cannot. You could name that buffer. Technology now, technology wa bebe na tin ye ma agye ma farfo ye nso ye tumi atumpo ya brabom technology ebe na agye ma farfo ye nso ye ba emsia 2026 kono me atase 2025 one shorty premix da na taba na from the ojeni na abaye na from the na so imi se yen de 2025 na nam na bo se mo fa nda o si scale dum pa 1 kilo ana yan kadam o ya hit tebushia bamanda wase mo papa frey ya de wase papa. Hello, Pacho, wouldn't it be a Casafi? Hello, my Jodopa, wouldn't it be a Casafi? Morning, Papa, wouldn't it be a Casafi? Pacho Yankasa, Yankasa, you too. We will outside to clean. If you have a man, if you have a that is your right cooking, a maker, cooking. That is your father, a capa, which you are around the shooting. I think you have put damage for why I am a citizen, but you didn't go. I never think it's fair. What we want to do, it's not about that. What can't that? They were to I think it's right for me each one. Yeah, I need the marks to look at the machine like look at my machine. It's a real, yeah, I could tell one. Yeah, I don't need that. It's not really good to one. It is a pattern. Open a pattern. It's not going to manage. Now, we can look at that. I can now. Look at the situation in the future. Oh, I don't know. The philanthropy. That was beautiful. Joe. And Mamma Casa. Government. What a government, Mamma. Joe. Upon you. I'm now. We are. Joe. Yes, sir. I thought you were money. Yo. It's the last year, that's the one song. This one in the fire. And I never did one away from Oxa. You are good with me. I don't here. I think Margaret Key. You are a baby. You are a baby. Why do you look at it? Sure. I will look at you down. I thought the young people to like that. Yo. Obey Yabada wasi. Yabada sumbuya. Yo. Imana kasa. Waso yabada sumbuya. Yabada waso yami. Naksim desi. Yo. Yabada sumbuya. Akati ni imana osemi. Ukafu kwa ndio tusafu. Yeah, yama kasi. Wakayama ashkwanyama. Wakayama people in 2020. Ashkwanyama for 15. And I said I'm in the Kufino. So
we are that the for the same. I will take it, and like I have 5 or 6. I said, I was one. You. I said, I've been shining your food. Shining your food. You are my effort. This is your fault. I said, I got a fish. I said, I got. I'm going to. No, quite. Everyone can do my work. Not so little. I said, I got this election. There was 50 hospital in Dawson. It hospital and I hospital and Dawson. Talk to me. It's a no Akataka to know. Well, no, I said, we don't know. I don't know why you machines we are with sooner. Okay, let me know this. Yeah. Let me know what I reach. But that really be better than very I was not a fly. You. Okay, Member Ninty. Obey me to Amanda Wasi. Amanda Wasi, Amanda Wasi, the Mufusiana, Yantia, Jumedendo. Ebusia, Kobachichi, a Bubum Kaka, my member no so, Okoyabe. Na, easy, Mandamo Bakra, is the Dubacat and Shadow, Usande, na Yabado, Papa, Nasa, a Frabema, Ebusia, no share Bajodo. Na ye did the monk about the Asha for Juma 2026 Ebrad no de ye be papa do ye kanwa obobo the wa the best for Juma ma o ma order me for Juma otum pro konkan ni na ye yo be ye sabantum ye na fam da no hin so Ebrad ne ye enti nkoma ohwen ebusa de obaka abaka nsa no pe mo fa nche odo prako. You know, be say go come in the 13th January 2026. Yedi oye abokosamen coup d'etat yeda basenuko 1972 kutu e champion ota banugui oye opeyin buzia prime minister buzia na ban wutu egui yeda basenuko ya hwa afrafo wane iye wane kanko yete oya fayin kweja oya nana kwenu yete ninu masam ebuche be bot kata na tuero bari na ne che fra tum ntibutum afre fra edu na daily graphic anon mo de bayin the Bank of Ghana said there we push oil gold gold board no o de bi pia gold reserve ntoye oye gold reserve reform nti the ubaka tai oye daily graphic anu mo de ben Bank of Ghana o se economy no we gina no nusunso andan de gold reserve with the gold board na what the reforming nti gold board wa reform or gold reserve onu nti ma se economy we gina na do peti na pampe ya beda na se mbo daily guide the beka tenu so abegwaro ebusani ya botum afre Fred ubotum na yedin komo no Fred ubotum na unkomo bia won yedin fefefe daily guide da sembi aba abenti anu hu se bibi ye no wo girlfriend onye wo yirimpo girlfriend keke odinane nsesa papa wekun no fayi no dasoro wono court no wa do ye attorney general the on file report na ebe reporter enye daily guide bia emo god board oye CEO order no samije mfini fayi no order no so we deliver oye against despite course or reporter so abamin chema wontumi wontumi illegal mining trial no wa hyase nti wontumi ne case wa hyase wudi wubisebisa nkofo wenum asam adasefo womra adasefo womra nti us be grateful to God no so asama daily guide and they pay other bay the chronicle and they pay wa begwado chronicle na asama yin there Bank of Ghana us government lost 7 billion Ghana cedi from 2022 to 2024
Bank of Ghana na asɛm also abano bakaw 7 billion Ghana cedis na ebaka 70 trillion hey yeah 70,000 trillion Ghana cedis between 2022 to 2024 go 5 weeks ago now so true or gold board no we to reform mandama is name ni na gold reserve where no domestic gold purchaser program where no na so otumi de kafa dem seminar odebay na ebusia daily metal the chronicle do baka tanu ma odebay chronicle do baka tanu ma odebay Bank of Ghana kwanchefo pay feyin na order ase qnet one feyin da so also we rescue 47 victims Ghana 47 victims no about modern in Sakon. Ebuso yonko daily dispatch. The dispatch of the KG technology. No welcome president directive for review of KG no nye NLA one contracting. Also waja tumopa. Ama pension tamani mama no nye vice president Professor Jena no Pokwajuman one feyin order aswo na I could not have wish for a better vice mama no our professor na no Pokwajuman usande no nyim do be a vice president to them teacher yipa ahihye economy no fe it's no asem otiram government represent trucks or that Ghana police service nti no so no asema or in pickups nti asema the ben Ghanaian Times the boka tane so wabegwado na Ghanaian Times good for oil program we face 2.2 billion audit service no asema obayin good for oil no asema no so obayin akawa no so facing 2.2 billion ebusia nya akawbakura audit reporter odebayi na honorable Muntaka Mohammed no feyinda so also no protocol admission in ongoing police recruitment no protocol hey baza ya beja tumo akanda man ya yati na yata bere no protocol bo hwehwe no name nti obeya wo man evidence obeya wo man evidence ni mu da no protocol so obeya wo man evidence ni mu da no protocol zebusia da do boka tai oya Ghanaian Times and the payma or the bayin ebusia the Vanguard the boka tai da assembly abenim wa he never ma awme swali oya semchoi na wukunin na busuafo na wo petition oya President John Dramani Mahama de on hye no mabi kakra no fa hye Honorable Kennedy Akomprakwe Japan ebusia wo petition president na ye de say ebaka ya ebusia videos wo ho Honorable Kennedy Akomprakwe Japan no kata na television do na 2 TV no reka da makọ awmesualin bu hyen bebi amunkono ankyere bia na bente obo na etu wokun nti nebusuafo wo petition president that's a bibi already president ye na obeye ya o man pain ye fo bu ebusuafo so na bente ono no odidi ebusuan wunye bi apart from na na number na maame na nuanom no wadana nta ho awon obrofo ahoala nkrachefo won obrofo waka breadwinner yekun ya up to date yekun yenti yimpa kumpa o chede ono na okay da madze nti we should not petition president it was yo yes butuma tobia
tomato nti oyo pa ndoma pejo ndoma ni mama fo yin kwedi atoda ebasa da no man pay ya jiwudi petition banko tinda to committee ba bem no wonhwem wonhwasem nim petition banko tinda man pay ya jiwudi da baye awuli jiwudi bi su de ne kakra olide wudi be nya onso onyiwa wudi be beri na onso onyiwa ebiri de kete na wonwa bi how Erusha yanko Daily Post God board will deliver oye major gains orokodo reporter or the by Daily Post or the Owasami de Finifein or the Abotain Fefedema Bernard Mwana Ebena Sam Norika no see Akufado no record should be covered with Ewusia Bernard Bona na se wakano oye mefesi also former president na adodanko Akufo-Addo no record no ode ye di quotal e de katado ode di quotal de katado usano record omo onye Bernard Mona no reka ma Daily Post ade pay or the abotu enyim daybreak ebusha daybreak the Bank of Ghana one records nsaka wa record or 4.893 billion losses from gold for reserve initiative obeno akawa wo gbayin nti gold board yala no abere reform sa masisiare Bank of Ghana no hatore mande economy ne jena ne mboko nche January yewomi we sisin dem ma abuma ndem aye tawe the dad obi na January na no wo kire nche by this time nche say nkofo won di dem dama na so onam gold board adawroma pocho dem na Bank of Ghana kanya America KGL na won so no o ma pay directive na Monday review no kodo yes into contact wanye oye NLA wano wano won san hwehwem nti KG a won case no ono so da what the about when emhyenyanko oye the National Forum the National Forum cement cartel mistrust no so no one sama about that us a burden at risk hey if you some other buying cement cartel mistrust about intira nti cement awo wo Ghana ha audi edwuma nu jejibiri yefim Sunday kona wo faro yen was someone sano nti the National Forum do bakata morkan President John Dramani Mahama no face ya human posture no face ya baba circle ihun that January 13 lest we forget or you coup d'etat onon na won fanyin soja fo won fanyin na odas one Erushayen jira oya business analyst do na momfa me jumedi na mbrewiye ana mayenko the spider bodase mayenko the spider oya ko abene cancer no we petition charge over ADB one scandal mfeyine the hopa papa aha Alfred Mahama no accuse oye defying court orders
over Nungwa lands no so no fanyin odo presidential aid no Aslam Mahama oya Baumia campaign communicator over economic claims nti no so nsama ode bay ebusia migiado na made wase ma mo mo na hwe ahene wa bro we nya do dudu ba wo frɛ no ya da homa ase emo mesrɛ ware sɛ frɛ da man fa mpɔtɔ facham oyinda no ye wo no kyena aha sɛ frɛ da man fa oyinda no ye wo no kyena nti mesrɛ wara facham da frɛ na yamfa na yentu nkomo wa so frɛ yeso ye da wase wo contribution a ede be no ede wase papa damara na aseda nkomo di sɛ gift shop asere bi so nkoma NPA National Petroleum Authority asere bi so nkoma oye king of the universe the king come obede materials echi eje no yank men won so asere bi nkoma won pa won adawo ma na ne pay chinchim na manyina na mede oye center focus mede brow aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman and pay momo wacho